Arambai News Guwahati da Maitilongi Paul Tabibasingbu Ihan Hanbamuktada Chingangbam Susitrani Kurumjari. Husing Asigi Samlapa Mariba Pausing Lowirasi. Manipuri Sahitya ki lamda Assam dagi Saknaraba Sahityakar amadi Lakhipur Ahal Marup ki founder VP Soiramba Oinam Nilakanthana Khanghoduna Laikidabada Lakhipur Ahal Marup ki president Thoidingzam Dhirendra amadi Thoburen Ingudam Binodna Awaba Fongdorakli. Sahityakar asina laikidabada Bas Gandhi Polarbongi Aiba Maisnam Bubonasu Awaba Fongdorakre. Oinam Nilkantha ngasi ayuki pung 8 muktabada Silchar Rongpur Sadarghat Laiba Masagi Mayumda Laikidabane Mahak Masagi Chahi Marfutaruk Sukre. Oinam Nilkantha Inglisingamaga Chamapan Kuntra Taruki October Mapanda Lakhipur Kunauda Poki. Anganba matamgi Guwahati University ki graduate ni matam sangna Silchar District Transport Office ta Kerani amoina thabak tawrongki. Mahakna Manipuri Sahitya da Saireng Upanyas amadi wari macha kaya iduna khudol tamlamki. Nongdi Tarakhidre haiba wari macha lairiki Banglada Bristi R. Elona haina handokpa lairikta Sahitya Academy New Delhi na Translation Award piduna ikai khumna khrabane. English ingani tara tareta Malades Assamnasu Sahitya Ratna piduna ikai khumna khraba aibane. Asumna Assamgi Manipuri Singlaktagi Sahitya Academy Translation Award phanglakhraba Oinam Nilkanthana laikidabada Ichema magazine amadi Arambai group ki maikidagi awawa phongdokchari. Ngarang Binakandi GP ki secretary Mutum Ibungo Singbu GPSC ki member Singna farewell pikre. GPSC ki president Hembabu Singna secretary ki maramda thagadwahi kya phongdokpaga loinana khudol pot sing khudol tamki. Momento amasu Nandaibam Bimol Singna secretary da khusinaki. Binakandi Mandal ki president Vidyapati nasu secretary ki mafamda thagadwahi phongdoki. Aroibada mayam punna Nandaibam Bimol Singi yumda chaklen amasu chaminaki. Tharomasida Panthoibi NRLM gi Mioising nasu saruk yaki. Asumna NRLM gi Thopuribi Nongpoklakpam Ongbi Sabita Devi na PhD Panglakpadasu Binakandi GP amadi group asina Khudol pot na chingba piduna thagatpa nungaiba phongdokhi. Ngasi Manipurgi Kendra Kuntrani Panda Pangthokiba Ahanba Tangkaki Bot Thadaba Sida Hingsagi Thokdok Khara Thokpanatana Apunba polling station Lisingamaga Chatret Kunmathogi Manungda Lisingamaga Chatret Romda Ingnatapna Miyamna Bot Thadanaki Haina Chief Electoral Officer Rajesh Agarwalna Phongdorakli. Chaurakna Chada Humbudrani Pan Dasmik Sino Ahumgi Matakta Bot Thadanaki Habagi report so lakli. Adubo Kangpokpi district ke Saitu Kendrage booth number Niputarukta Congress Mirep Lauting Thang Haukip Masamak Amadi Maki worker Krana polling booth Manuga Changduna EVM machine Amadi polling equipment sing Tugaivatanatana security personnel singi mataktasu Kut Thaduna Tamthina Sogapan Nanghankre Haye. Asumna Irang Laksana Bahonabada police na blank fire su tauki. BJP Manipur Pradesh na CEO Manipura Tugdogasi Matangda Wakat Kre. Russia ga wari sanaroi haiduna sikhang khangdun lairamba Ukraine gi president na ngarang marini chanba numitta Ukraine na condition amata thamdana wari sanasi yarakhrabagi matung ngasi Ukraine amadi Belarus border da lebak ani gi mihut sing santi gi wari sanakre. Ukraine gi maikei dagi foreign minister na luching kibaga loidana Ukraine dagi Russian landmi sing lokthok kigadabani haibasina maroiba demand oina wari sanaba asida thangalaki. Adubu wari sanaringai manungdasu Russia na Ukraine gi matakta landabadi lepkide. Hanadagi dum hena landaba hengalaki haibayai. Ngasi asina taseng namak Ukraine da landarakliba tangdangba mayon ama pigadaba numit oire. Ngasi ni mangani chanba lan gi numit asida kepo seize tawduna lerakliba pung humbudrani thoi surabane amadi pung chamaga kun hena atat akham laitana Russia na landaraklibane. Piba masida konung sahar Cape Russia gi makhutta chan khadra haibagi jingnaba chauna leirakli. Putin gi war mission tapthadri. Ukraine di Russian army na Cape yorokadabasi kilometer kuntra watli haina claim tawrakli. Adubu santi gi wari sanana Russia na landaba leptaba loinana Ukraine su surrender tawroi haina sikhang khangna leiriba sina wari sanaba asi mahi yan yaloidabugum uwa fanglakli.
तसेंगनसु रशियानदी वारीदी सानगनी अदुबु लंदाबदी लेपलोई हाइना मंगजौनना हाइबा लैख्रबने रशियाना मखोगी फिबम अमदी फिरेप करिनो हाइबसी लाउथोक्लोई हाइखिबसु लैख्रबने सुबनतगी यूक्रेन बु चैराक पीबा अमदी लानमीगी शक्ति मांगहनबा नतना यूक्रेन बु लौशलोई हाइबगी वाफमदी पुतिनना ममांगदगी लाउदुना लाक्लिबने रशियाना लंदाबा लेप्तबत नतना नोंगचुपकी लेबाकसिंगनसु खुचुखुलाई थाजिलकपा हौरकदौरे यूरोपियन यूनियन यूक्रेन दा यामना थुनमक फाइटर जेट थाजिलगनी यूएस नसु स्टिंगर मिसाइल थारकलगनी हाइरे फिबम असिदा लागलिबा पुंग कुनमरी असि यामनमक अरुबा तंजा अमा ओइगदौरी हारिबा मतम असिदा यूक्रेन की फिबमसु मयेक सेंगना उबा फंगलगनी नोंगचुपकी लेबाकसिंगना लान यावगदबगी गाइदुना लैनरिबा फिबम असिदा पुंग खरगी मनुंगदा लेखाई ताबा ngamdragadi रशियादा थमलखिबा सैंक्शन कयागी चैथेंग हेंगलकपता नतना हकथेंगना मायुकनगदबा यeknabagi मखल अमदी मफम यामखलकदबा मरमना रशियानासु लागलिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा लेखाई ताननबा कन्ना होनरकदौरी फिबम असिदनी रशियाना मियाम केप थादोक्तुना चटननबगी वार्निंग तौरखिबदु केप लौशनबगी महाकाबगी लान अमा चथरकदौरिब्रा हाइनसु वहंग क्या लाक्ली मरोइबा सहर खार्किबतदी चौराकना लौशनबगी फिबमदा लेबगों उरकली अमदी खार्किब की मथंगदा केप असिना ख्वाइदगी मरोइबा टारगेट ओइरिबने तौबगीदी रशिया की लांजंग असिसु केप लौशलबा मतुंग अतै अतैदा टारगेट तौबगी फिबमदने असुमना रशियाना लानमी हेना थाजिलकपता नतना शांतिगी वारी सानरिबा सिगी महै गाइदना केप लौशननबा होनरकली नाकलमरोमदा डिफेंस मिनिस्टर दा रशिया की न्यूक्लियर लांजंगी थौदांग सिनखिबगा लोयना नोंगचुपकी लेबाकसिंगना का हेंजिलकलबदे न्यूक्लियर खुलाई हाना थागनी हाइना पुतिन लाउथोखिबदु मालेम पुनमकना ngaknakhi amadi madugi mi paiba amasu leitaba natri यूक्रेन मालेमगी इना खुनबसिंगी मनुंगदा अमा ओरिबा इलॉन मास्क की मतेंग निरखिबा सिसु तसेंगना यूक्रेन की फिबम सोक्चिलकलब्रा चिंगनारकले असुमना रशिया की मथक्ता सैंक्शन तौबसु हेंगलकले रशिया की ममिंग चटलबा महिमनाई वोडका लेबाक कयाना बैन तौख्रे मॉस्को की स्टॉक एक्सचेंज थिंगजिनख्रे यूएस ना बेलारूस तलैबा एम्बेसी की ऑपरेशन थिंगजिनखिबगा लोइदना नन इमरजेंसी स्टाफ मॉस्को एम्बेसी थादोकपा यारगनी हाइरकले यूके नसु रशिया की सेंट्रल बैंक का ट्रांजैक्शन तौबा बैन तौख्रे अदुबो क्रेमलिन नदी वेस्ट अमदी ईयू न पिरकपा सैंक्शन सिंगी चैथेंग पुंबा लाइना नाथैदुना चटपा ngamgani हाइरखिबगा लोइदना रशिया की माइकैदगिसु अथिंगबा कया थमजिलकले लेबाक कुंट्रा तरुक्तगी फ्लाइट पाइरकपा थिंगजिनख्रे नाकलमरोमदा रशिया अमदी यूक्रेन की लान हेन कंखलकपा याबगी फिबम लेरकपा सिना ngasi लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना यूक्रेन दा पंदुना लेरिबा इंडियन सिंग पुथोरकनबगी अखनबा थौरांग पाइखटपा हौख्रे यूनियन मिनिस्टर मरीदा यूक्रेन गा युमलोनबा लेबाक मरीदा चतुना इंडियन सिंग सोइदा ngamdana पुथोरकनबगी थौरांग सिलननबा थौदांग सिनाख्रे जनरल वी.के. सिंह हरदीप पुरी किरेन रिजिजू अमदी ज्योतिरादित्य सिंधियाना इंडियन मचा अमा फाउबा चिथांदना असोयंगाम याउदना पुथोरकनबा होटनगनी हाइख्रे पनबा याय इंडियन सिंह असि ngamkhai फावरगा लाकनबा होटनबा नत्रगा बॉम्बिंग दगी कननबा बंकर दा लोतुना लेरिबने हौजिकसु इंडियन लिसिंग अमगा चट्रुक हेना लानना चाहलबा यूक्रेन दा लमुकनदुना लेरिबने पोलैंड की माइकैदगिदी इंडियन सिंगी ओइना पोलैंड चंगबा थोकपदा वीजा की मथौ ताररोय हाइरख्रे पनबा याय फ्लाइट तरुक्ता इंडियन लिसिंग अमा हेना हौजिक फावबदा पुथोरख्रबने यूएनएससी नसु अखनबा जनरल मीटिंग अमा कौख्रे अरोइबदा ngasiगी तंतकपा मरोइबा पाउ खरा उजनु यूक्रेन दा मेडिसिन तमलिबा आसाम की महिरोय अहुम ngasi नुमिदांग वैरम दिल्ली दा थुंगलख्रे ngasi नुमिदांग दिल्ली आसाम हाउस दा लेरबा मतुंग हयेंग गुवाहाटी दा पाइरकलगने ngasi सिंहात केंद्र की पोलिंग स्टेशन नंबर हुमफू बाय तरा एमटी गेलताम दा बीजेपी की वर्कर अमना बूथ कैप्चर तौननबा होनरकपदगी कुकी पीपल्स अलायंस की वर्कर सिंगा अकनबा मोंगदा मुकनरक्तुना असोगा पन्नंख्रे कैराव केंद्र दा एनपीपी की मिरेब एन बोबोय अमसुंग माकी सेक्यूरिटी गा फुनाल मरिंग खुंदा खुजा सिंगा मुकनरकपदगी माकी सेक्यूरिटी ना ब्लैंक फायर तौबदा सेक्यूरिटी की गाड़ी खुंजा सिंगना थुगाइबगा लोइना मथक मखा ओलहनख्रे हाइरे
Ketrigao Kendra JDU gi Mirep Wahingbam Rosit Elias Bullet Nomina Kaplam Badagi Hospital the Laikaduna Labanamaram Oiraga Maki Mohut Sinduna Maki Loinabi Wahingbam Arunana Companion Bot Oina Imphal Iski Top Nauria Gram Panchayat Polling Station da Bot Thadakre Wangzing Tentha BJP Mandalgi polling president oiba mioi ama ngarang numidang pung nipan lom tarakpada school amagi gate mayada Congress ki workers sing oigani chingnaba mioi singna marai bakta thangna yalamle hairi Yendrembam tomba ko ba mioi asiga loinana mioi ani amasu thangna yalambadagi makoi ahumak Thobal District Hospital da kanna laikanari Fairjol District ki polling station amada election duty taba Nipan Suba Manipur Rifles Battalion da Havildar oina leiba Kakching Labung Pareng dagi Naurim Ibo Choba Singh ngarang nongyai matung pung 12:30 nipumuk tabada masagi service rifles na matomta koki sarukta kapsinjaduna sijakre hairi CMN Birenda ngasi ayug luwang sangba mamanglik kaida leiba Sirbon High School Polling Center da bhot thadaduna hadakti BJP gi central leaders singna pitharakliba thorang kaya sina BJP na absolute majority oiba lengak ama semlagani habagi thajaba lei haikre Union Home Minister Amit Saha anisuba tangka ki March mangada pangthokadariba Manipur gi Assembly Mikhal asigi oina hayeng Manipur da Mikhal ga marilenana anirak suba oina laktuna BJP gi bhot khomgadore New Kaithal Manbi gi polling station amada BJP gi kanguna booth capture tawnanaba honabagi thokdokama thokre Protest amasung law khongba kangkhalakpadagi Garo Hills Autonomous District Council gi Chief Executive Member CEM Rakesh A Sangma ngarang nongmaizing numid CEM pam thadokre Ukraine da larik tamba Sikkim gi mahairoi taruk ngasi New Delhi da thunglakre hayeng ayuk mahairoi singasi Sikkim gi damak pailaklagani Ukraine da panduna leriba Meghalaya gi mahairoi singsu yamna thunamak puthoraknaba thorang paikhalagani haina center na Meghalaya gi CM Conrad K Sangma da thajaba pirakre Indiana Russia bu sogotli haina maral siraduna Ukraine da leriba Indian mahairoi singda Ukrainian singna tathi tawoina henjinba thong kya chathai haibagi paushu lakle Ukraine da panduna leriba sangi mahairoi singna Indian embassy gi maikidagi mateng amatta pirakte haina pendana wakalakle Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anoba positive case lising nipan ga supna tarahumdoi pangki chama ga taramapan na COVID na maram oituna laikide Mahasivratri gi mangoinana India pumbada Amul Sangom gi mamal liter da lupani hengatkre Tripura High Court na Agartala da laiba public placing da sagi pothoksing yon ba ban tawkre Madhavi Puribu Market Regulator Securities and Exchange Board of India SEBI gi anuba chairperson oina khankre Madhavi na SEBI gi ahanba nupi chairperson oire India dagi chatkhiba medical mahiroi singi maraktagi Ukrainian singi mateng pangnanabagi damak Ukraine da leihokhigani India da halakhiroi hainabasu yaurakle Romanian border dagi Bucharesta lansilakpada miyoi kharana sel lawi habagi paulakpadagi Indian mahiroi singda ngamkhai lanbada kanagumba amatada sel piroidabani haina Indian embassy na warning pirakre Russia na landarakhiba matungdagi miyoi lakh manga dagi hena Ukraine dagi chenthorakre hojik phawbada Ukraine dagi miyoi lakh anigal sing marphumathoi Poland da chensilakre aduga lising marphumari chaungana Hungary da changlakre amadi malemgi khwaidigi chawba Ukraine gi plane mriya Russia na thugaikre ngasi ganadi Arambai News Guwahati da maitilon gi paw sandok chaba matang asta loisinjabaga loinana tabiriba singbo mukaso hanna khurumjare